Drži. Lako ti biti pravu. Stemko. Da. Što on je pasnije stršljen. Trebamo biti... To bi svaki čovjek za sebe morao znati šta želi napraviti. Želi pomoći, onak. Mislim, to je problem anarhije, zato što ne može biti, zato što svako ima drugačije različite moralne standarde, nekom je moralno ubijati, nekom nije. Zato nikad neće biti anarhije. Ali poanta je o tome da ne želimo onak klasičan posao, tipa, klasični posao u Vrbovcu je onak da čovjek zatupi samo onak, jedino kaj može napraviti napice ko svinja u artu i to je to. Ne sviđa mi se taj način, baš tipa, završiš faks i gotov je tvoj razvoj, onak, gotovo je mogućnost da vidiš svijet i to. Želim onak, tipa... Stereotipe imaš, ja ne mogu vjerovati. Ti kak anarhist imaš takve stereotipe da smo mi svi koji hoćemo ostati u Vrbovcu raditi najzadnje seljačine koji nemaju pojma. Ne, vidiš kak ti okrećeš vodu na svoj mlin. Ja sam rekao, ja nemam niš protiv toga da radim, ja ne želim raditi 8 sati dnevno, to je što ja ne želim. Aha, ti hoćeš 10 sati dnevno. Ne, ja želim onak nefiksno radno vrijeme, ja želim plaćanje po učinku i želim onak tipa da se priznaje mogućnost napredovanja, da se priznaje vlastite i tuđe mogućnosti, da onak imaš vremena i mjesta za razvoj svoj. Ova desno gore, Hvala. Odlučila sam nekako sam tijekom faksa zapravo stalno po Zagrebu volontirala i tako radila. I onda kako sam prestala sa faksom, nekako sam odlučila na nešto zapravo dati svom gradu. Tako da je ovim putem, projektima i volontiranjem. Evo kako gotovi smo. Svodam. Hvala lijepa. Zenja. Spuženice. Ja ću staviti. Više sam samopouzdanija jer jako puno te hvale tamo kad dođeš. U stvari kad sam ja išla sa svojom korisnicom, idem po bolnicama i jako puno trebam pričati sa doktorima i na taj neki način sam u stvari naučila kako pristupiti tim doktorima, gdje se raspitati, po svim bolnicama idem, tako da već sam sve bolnice naučila na pamet i strpljenju sam se naučila. Mi znamo čekati po par sati u toj bolnici, mislim da je to. A i taj razgovor sa korisnicama, to je jako lijepo kad, u stvari jako te prihvate i to ti onak na neki način dobro se osjećaš. Molim? Kad sam učiš ti? Pa da bude čisto. Ako već radim, onda moram napraviti poštenu. Makar pol tog ne ide dole uopće. Ali kaj ću? Ja bih vrlo rado se početi Još kad smo raditi. To nisu nama samo korisnici, bar u mom slučaju. Meni je to onak, ta baka mi je doslovce prasla srcu i ono što si ti rekla, u šali kao prerasla, kao član obitelji. Dok vi dođete kod tih ljudi, vi čim se pojavite vidite onaj osmijeh. Znači njima je drago što je neko mari. Šta neko se brine o njima. Da oni postoje i što im je stalo do njih. Evo recimo ja sam... Čekaj sam malo. Ne znam, dok dođete, ne znam. Ljudi, baš vidite taj osmijeh, ne znam, onda popričate s njima lijepo, družite se. Dok odete onako, oni vas uvijek pokušaju zadržati, da ostanete još malo. Znači, zato smo tu mi, Mate i udruga mladih koji će brinuti za te ljude koje niko ne brine, ali... Onda uzdravlje, deda, živjeli Bog. Da, još puno zdravlja. Bog, Mato. Tako, polako, sebe poslušati. Pravi si muž. A ona jedinka, bogata bila, ima jaki posjed, pa tu su se ozaletili. Ja, pa gdje je ona bila? One kuće pri ceste dolje. Pa Bog mi ste daleko otišli. Ja, a smo krava skupasli. Po šume. Onda se krava po šume spasle. A ne, nisu bilo štale kog sada. Jeste vi lepo iza grma, op. Ma dobar dan. Se niko ne... Bilo je cur, koliko si što. Jak Bogo, onda je bila ljubav prava. Je.
krava su išle po šume na pašu. Bi ti ja donio radioncu? Još. Baka, moramo se pozdraviti. Doviđenja. Doviđenja. Morate, djeda, umam ja. Moram ja. Ne, tu moram ja sam. Aha, morate dalje. Moram ja. Bez brige budi. Na ovom današnjim vremenu se fakat promovira sve ovak, ali niš nije tak. Ima milijun natječaja. Mi smo ovo uredili zahvaljujući našem AED-u koji smo prošli u konkurenciji puno udruga iz cijele Hrvatske. Da nismo, ne bi nikad imali ovo. Da nismo sami se potrudili napisati projekte, predložiti na natječaj i dobiti sredstva kojima ćemo imati za materijal. Iskrenije prije od ovoga nema. Ovo je rock'n'roll. Ovo je nešto što bi trebalo u početnicu rock'n'rolla staviti, jer kako ovi ljudi tu iskreno briju, to je fascinantno.